dengan bismillah. Jaro mangan ya ulun jom sigra berkaki mengayun langkah kede udaya ilme damita. Nedingkai kampung pemangan ayah lun jalam daya setat ulama dekat ulama musuh sinan dalam dayangan kajian agama. Nedingkai kampung pemangan ayah lun jalam daya setat ulama dekat ulama musuh sinan dalam dayangan kajian agama. Nepa berkita mengatafsir Quran, hana hairakan harap kejasa dan imataro kamu melake ke Bandung kureng di obat bala puji fitnah dengan bun keji demi ya Rabbi kurang sejahtera. Adakah bodoh pilih rangkang si ulas sang dalam istana petati kamu lagi nyomata semangat juang hantam nareda tubuh dah hancur iman belekan agama Tuhan lempu utama. Awai mula pun dengan bismillah, jaro mangan ya ulun jom sigra berkaki berayun langkah kede udaya ilme tamita tinggai gampung pemangan ayah lun dalam daya setat ulama. Awai mula pun dengan bismillah,